Gino. Menyo di tamang dalam perut, nyan gekun perut meangin. Menyo di tamang dalam tubuh, nyan gekun angin nira. Menyo di tamang dalam jarum, nyan gekun jarum angin. Menyo di tamang dalam uleh, nyan sebaya. Payah takun ulemu angin. Yang contoh. Nah, Gino contoh yang kedua. Dapat iji belulun penyakit angin. Mutama reneng pulau menuk darah. Menyo di tamang dalam tabung, payah takun tabung angin. Menyo di tamang dalam kaca, payah takun minyak angin. Menyo di tamang dalam buah, payah takun buah angin. Menyo di tamang dalam guritan, payah takun guritan angin. Menyo di tamang dalam kampung, tata jurung lenga kaya. Menyo di beut tampung, nyan gekut angin badai. Menyo mubuka krong-krong, nyan gekut angin boh aceh. Menyo pruat kaputo, alah maklum muka maleh. Walang yang putih kuning, penyakit angin kunan jiteka. Lehun-lehun menyo jamein. Penyakit angin cukup bahaya.